muthenya Jwantuku ya Narua gavana wa kaunti ya Meru niwe Mutumantu Ethinkia munini wawe Linda Kiome speaker wa mbunge ya kaunti ya Meru niwe Ayubundi amona kinyamo siasa Mithika Linturi ne Bakrimani tendene ya kanisa mwe kaunti ya Meru alale Linturi akiaria nethiritwe akimeneria bonene utongeria bwa Rais Ruto akiuga ndirawe ari minister nethiritwe akithania kinya kithono kia thirikari ende kagitene gaka abunge gutikio bakuga no kake bakwethirwa bakithingatiria mantu jonthe kagitene okau na wenga bana Mutumantu Ethinkia nethiritwe akiregana na untu bubu na kuga ati ta kaunti ya Meru nethiritwe ikigunika bonene kiwiti na mbere kuma kiri thirikari nene. Akiadia ntere chachadia kaniseni andabiro sigia antune mubangane wa kiama kia DCP Mithika Linturi norotete Rais William Ruto egura migambo yawe kugambunge ya Kenya niyo yojoli ungumania akimuria na nigi ushumire na kugane abunge bariku bau bari na ungumania thirite akeba tumaira kienda gukurukia miswanda kiribunge eu na kinyandiria ura wa RDP Rigathi Gachagua bagiru obisini. Rais, kwa heshima, peana manjina ya wale wabunge umekuwa ukionga, because you have perfected the heart of corruption in the country. You have perfected the heart of corruption in parliament. Nonto maunto yau okuwa yato tuire na nyere ato arasia, because it is true. It is true. So nonto no miya rekea na no rere anto kwimpichi Gachagua. No rere anto abunge kulukia public finance bill 2024 na nchi baba rete kinyawo yu ana accomplice manto corruption. Kingiri nturi na ugite ngugi ya mbunge ni kuorotora thirikari kurita ngugi na kwithire kionana na makosa jari untu bure na nde ugite ni burite na kiuga bunge monoba Meru no kabethirite bakiritha iji thirikari ji ya Kenya itite na mbere kuinyeria mukari wa kawithire abunge ibo babweri kuria thirikari buraba te kuthithia baka kondembuo ende utemo Meru mubunge wa Meru nyomwe ndeibu arungamite awa president egua shoot muntu aende akiendanga utio wa makosa awa William Ruto. Kenya ina katiba, ina sheria, muntu abwiri kuwatwa aikwa kotini tekurana utio ibwa tokwa mbezi ichi ekerwe ana bakarichwa kerio kibake atire free education uru kerio kyake utheri kuko tuika nende twachoka ana baita September university habeti tethai na ciari bamwe bate kuumba kuri afisi thirikari kare otonyera twera twina thina nyingi muno. Kanisa nejenga bana wa Meru Mutumantu Ethinkia na bangi batongeria Meru ni boriku na ntone awe mutumana ugite Rais Ruto ni tutam kumana mirandiria amwete wakagita karajo kiobisi na kiriri ntore akiuria mwingi jorugatia bona boba gechokia no one term woni nde gavana nderiwa two term cha president kabo drive nteto ucio ndenda boira teto ucio ndenda boira ire manisha thirikari une gurita ngugi isawa ende tekanda gwera opinion yakwa ndi aguritwa Charia Kathungu ground inasema nini huku? No, tunataka nisikie mniambie sababu naenda Nairobi niambie watu nimetoka Meru. Ground hapa Mwanga wanasema nini? Ate wanasema nini? Muthiene rwari rwa kwigikanga bana Ntu Ethinkia nirujukite mukondo kanisene ije atongeria baba kenyira kuri na thiri ni Meru igeta na mbere kugunika nkuruki mantu ya kuendelea bukaibo bukimaka. There is no time kwa kinya batu Meru tutetikirie ruwa ringi hapana. We'll do what we can kwa kisha Meru wita mbere ni watanirite woni kura nkoromba of course woni nte kuwa tam nderendo bwira inkoromba maromba yenu to restore back respect ye kanisa lakini mbwire 2027 gavana wetu akethra endene ya voting box voting paper bumuringire kura bato tukarungamana nawe mutiji gavana mutuma
gwata kiria wina kio njarene orikie nonto no ukerekeria ugacoka kurera na aria turarira kairi twinde turingeni siasa twimenya ni antu amiru tukwenda gutethia na ngwataniro igatutethia kumagia ntune charia wa ndini ya Mwanganthia gicigo mbunge gia Central Imenti report rateto cia weru wikendi riakwa rietwa ni Mutugi Kare.